cada obra publicada de nos lengua mama papiamento, mi bisa na nos ortografia da enriquecer corpus di buchina di obra nan kutin. E mi bisa sempre a papi di crea un bibero kutapa henderan por scrivi ya kibota mira individuo ran mi bisa ta kumisa que saki quiere decir bonom mesterta mi bisa un hende kuahanya en entrenamiento la bisa la conosceme universitario pa purase saki pa sopra nos tour sa conscrivimento comisa tour cammino durante il mondo e ainda tem país dan ku den sistema no ta scrivi. February aí explica na Universidade de Leiden, caminho uma studia, com tanto porcentagem e tempo aí de África não tem de letra, não está traspassar, não história, não idioma, den lo que nós chamamos de papia. E essa aqui eu viaja den um idioma bota usa lo que nos chama norma, lo que está norma e valor. Então aqui maneira acaba de demonstrar nana e mostra netamente fora de África. Con medio di charada, riddles, con medio di fragmento di storia, di texto, fragmento di canzone. E así na mi tavisa tapata traspasar enorme y valor, en especial na Ghana, por ejemplo, lugar con mi visita. E después di tempo sono sapendo África está un continente e non un país. Aqui tem un enorme copia de tasi e cada está in su lingua caba. Pero lo que non sabia da ora non sta papia tin e travessia di persona non che viaja non può con nada ni compagna nada che da ronsel non si sa capta ponida in cattiverio e na mesmo gente non ha tava vendenan cu e gente non tava de negoci di schiavitù e non si menziona il lugar chiama Elmina na una mitad na Ghana tu nome portoghese e después holandés dan a Tomé e poi mi rende number eccetera però lo che passa tu rende che può aprovechar il negozio aqui para vender, rapta gente, captana, e l'unico cosa che non può cruzare è la gancio, ma non bisogna conoscere e oceano, abbiamo papel di calunga, che significa oceano también, la ma, e sta dividi lo che si chiama un toto, che è parte di cielo, che è parte above, insula, che è eigenlijk acqua. Anto denge acqua e hopi gente a perecer, a morire. E sono che sobrevivi, chi con una vincune non stava in pagna, in cada un lugar mais aperta e sono che sobrevivi mester entrenan a inventar seja con a hanya cava na cierto lugar entre otro conoce di Cabo Verde con a hanya lo que no se llama una forma di comunicar e llenan aparentemente lo papiamento lo nace Bart Jacobs así estudio profundo investigación